Dyolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Album ya Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu ya lembe ra 2022 ya huma hi Ravuntlhanu ku ta va ku ri siku ra 9 N'wendzamhala lembe ra 2022 naswona yi thiwile leswaku ri wu ta tshwa mukhava. Namuntlha hi siku ra 7 N'wendzamhala lembe ra 2022 Mr Post va endli nkandziyiso laha va ri thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tlhela va hi twisa na tinsimu timbirhi leti nga ta va ti ri kona ka album ya vona ku nga risimu ra vunkombo na risimu ra vunhungu. Risimu ra vunkombo ri thyiwe leswaku Xinyori ivi risimu ra vunhungu ri thyiwa leswaku ri Gaza. Mr Post va vula leswaku ri i munhu wun'we a nga yimisa Gaza. Leswi vula leswaku Mr Post va vula leswaku ri hi vona lava va nga yimisa Gaza leswaku Gazankulu yi yimele ku twa album ya vona leyi va nga ta yi humesa. Hi marito lama ta kota ku swi twa leswaku Mr Post va na ku titshemba swinene leswaku eka album ya vona ya N'wendzamhala leyi nga ta huma hi Ravuntlhanu va ya ku pfaleni Gazankulu hinkwayo va ya ku yi pfaleni. Na hi ndlela leyi Mr Post va nga tsaka ha yona swi kombisa vutitshembi. Ndlela leyi va vulavulaka hi yona wa swi twa leswaku munhu loyiwani u na ku titshemba leswaku u ya ku pfaleni. Ka rin'wana ra tinsimu leri nga thyiwa leswaku ri Gaza veri se tibalo khale a ta ha ngheni adorobeni. Hi marito lama va vula leswaku ri se va tirhela ekaya. Hi ta tsundzuka leswaku ri vunanga bya Mr Post a byi nga humelerisiwi ekaya ka vona kambe sweswi va endli studio xa Centurion lexi nga emutini wa vona. Se va tirhela ekaya hi mhaka va ku se tibalo khale a ta ha ngheni adorobeni. Mr Post va vula na leswaku ri mimpfumawulo ntikelo wa mimpfumawulo eka album ya vona ya lembe ra 2022 yi hundza hi ka 4 ya ntikelo lowu a va wu kuma eka studio leswi va nga tshama va tirha eka swona. Va kongomisa ngopfu eka studio lexi va ku humaka eka xona. Ni pfumela leswaku va 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 karhi va vula studio xa Ngalasa tanihi ku na album ya vona leyo hetelela va yi kandziyisa eka studio xa Ngalasa. Se va vula leswaku ntikelo wa mimpfumawulo leyi nga kona eka album ya vona ya lembe ra 2022 yi hindza ka 4 mimpfumawulo leyi se va yi humelerisaka eka studio xa vona lexintshwa xa Centurion. Se mi ta swi twa leswaku va vulavula va ri na ku titshemba swinene. Kasi eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri Xinyori va vula leswaku ri i nqambi yi ri yin'we ntsena eka Gaza leyi nga lamula ku nyimpi leyi. Va vulaka leswaku ri i Dr Thomas Chauke va ri voxe va nga lamula ku nyimpi leyiwani tanihi ku hi vona va nga boso hi vona lava nga khoma xigaza. Se va ngo byelani Xinyori a ta lamula nyimpi hi ku yena lonkulu eka xichangani. Mr Post va tlheli va hlambanya leswaku ri loko vo tluriwa lembe leri swa antswa va tshika ku yimbelela kambe marito yo tani a hi sunguli ku va hi matwa. Na Benny Mayengani the president na vona va tshama va vula leswaku ri loko o ni tlula ni nga ti sunga hi ngoti. Loko ni ta va ni twi xiphemu xa risimu leri va nga ri tlangisa eka nkandziyiso lowu va nga endla ka xiyenge xa mabulu xa Facebook leri nga thyiwa leswaku ri Gaza, swichayachayani swa kona swi twakala swinene kumbe swi fana ngopfu na risimu ra Ndhambi ra vona leri nga tshama ri huma hi lembe ra 2019. Ni twa ri ri na ku yelana swinene loko swi fika eka swichayachayani swa kona na mayimbelelo ma kona ni twa ingaku swa yelana swinene. Kambe loko hi yingisela mimpfumawulo swi twakala ingaku album leyiwani yi ta va yi ri na matimba swinene. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dyolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dyolostro YouTube channel hi le xigodini.